Salut tout le monde. Kuri micro ndayishimiye Mireille muzi kuri Mimi Mireille. Bakunzi kuri Kenthia. Okay, katuvuye Mimi Mireille kuko niryo abavyeyi banaziriye. Kenthia niga movies. Niga movies. So turi mu bwami bwa Ndufacom TV twagendewe n'umushitsi adasanzwe muramuzi cyane reka bibwire kumuvuga vyongora Fata mikoro Ladies and gentlemen, mbize joko nangura no present. Mimi Mireille rikarambeshera n'umushiki wacu Kenthia ngo ndazwi cyane mugabo ningiye nkuko bivuze ndumushitsi urumushitsi cyane mu bwami bwa Ndufacom. Uno munsi nagendeye TV irantangaza cyane yitwa Ndufacom TV. Mukuru kw'Imana je natangaye cyane from ago haha ningire mbe nizire ngo Dico. No doubt. Karibu cyane. Thank you. So jere kangire ko nivuga. Ni ndikuriyo Leonce the son aka the son of God aka Dr. Walov aka Dico all the way from Dico Entertainment all the way from Fresh TV 257. Jumwe ntamge no kamefuka. Yes. So reka tukwakira mu bwami bwa Ndufacom TV. So murakoze cyane kunyakira. Wakoze cyane twakwakiriye twagane byinshi watembereye muri no nyubako ya Ndufacom TV. Reka nkubaze akabazo k'amatsiko. Wagaye iki washimye iki? Shobora kusigaye umunyamakuru ni hata. Nagukorera mu mana zose. Kusigaye umunyamakuru ni hatari. Anyway nakunze icambere ukuntu mwakira abantu. Nkunda ama service menshi nabonye mufise hanyuma n'ahantu mukorera hameze neza nibyo twagiye tuyaga byinshi abantu bazobibona nakunze cyane ino Ndufacom TV bagenzi ihagurukanye ibintu biremereye cyane n'abantu byanka byakunda mu misi mike bagiye guterura ino industry ya entertainment bayikure hamwe bayigeza ahandi hantu nico kintu jewe nakunze cyane ahubwo Mimi nawe ndakubaza abanyamakuru barahuye barahuye Tendo umenyesha makuru ni wontwara ideni ajya ama service mwambwiye ni menshi cyane yibutsa abantu Bure nanje ndafata neza ariko ndashaka yasoma Okay dufite ama service menshi cyane ku buryo umuntu atoshoka yafata ku mutwe turakora secrétariat public imprimerie media production cinématographie publicité donc turashaka gupublier tukapublier nyene nk'ibikorwa abantu bakora higa Fresh TV tukatangura cyane gose n'abakora n'abafite amasosiyete atandukanye turashobora gupublier ibintu byabo bikagera kure dufise amakamera meza cyane uri kurabibona turagira ama cérémonie de mariage dote état civil ama anniversaire n'ibindi byinshi so gusoma gusora Mimi reka bandanye narindushye bakunze ba Ndufacom TV cyangwa bakunze entertainment muri rusangi bano bantu nabantangaje cyane bakora ama service menshi uretse ayo Mimi yaraje kuvuga baranakorana informatique mu buryo bwagutse bakora consultance mu bintu byinshi bitandukanye harimo ndabibona harimo nozeye entrepreneuria ibintu bya agriculture élevage santé publique construction byose nabonye hano muragira ntuze ya consultance yabyo bafise formation en anglais nimba ururimi ukivuga byanga bitakunda baravugisha icyongereza ukakivuga kandi nigenze ndi mu professeur ukuntu bakavuze ngo professeur ni hatari ndi teacher nanje nzoca ndagukora ico bita traduction na interpretation ibyo service ari bafisemo are bakugira amadese barandika ku haba ku mpome ku mapano n'ibindi byinshi nabonye none afise n'akantu kitwa importation na exportation n'ibintu byagutse kabisa produit iki mu Bushinwa hehe ikintu ukibivuga uno munsi ejo barakikuza bagira fourniture de matériel
varié byinshi cyane hashagaruka mu kantu ka informatique bureautique nozeye construction transfert n'ibindi iki cha 14 mu kora reka gasobanurika Ndufacom support and evangelization team bisobanura ngo Mimi yamenye icyongereza Ndufacom idotanga n'ifashanyo ku bantu batishoboye dukora evangelisation donc hazo harimo nivuga butumwa rero nico gisata kirimo hazogira igihe tuza kuraba imfuvyi abafakazi donc abantu batishoboye tubivugiramo n'ubutumwa ino Ndufacom TV ni y'abakozi b'Imana. Welcome kuri Ndufacom TV muzabona byinshi byanga byakunda bino bintu muzabikunda Mimi sa tagusetse aya cyendagiye ndagubayika basigira akajambo kamwe basumbwiye basi Ndufacom nkurikira murikire bakunzi ba Ndufacom TV ari Mimi Mireille na Dico Entertainment Ese Mimi yababwiye turabasezerana hubutaha.